Yantwaswai. And a young cry. Daily guide today. Daily guide. So Krawaka that Antimeka and Sisi was mean tip. Ye brother Penny Ephson and Eka saying was see E-Levy and Okrabaku womupa and say a bar a bit to me abeboa ama NPP womo to me ayejuma. Na was say and no na sama NDC for yam sisi womo too much no. Oh, okay. Story at the online no a porters ne so bebre. Or say and no na sama NDC for yam say 11 neighbor party a betumi aba aboa womo ama akwan a womo so womo beye ne ade nyina womo tumi aye. Wo ye no so na no so ma wono so atro opposition ache. Nti ahohye na say de aba no ne sa pressure na womo no. On to ma ne nye. Na so ade ne na just Ghana na mo twen I know. Onsem Archbishop Duncan William ene Paul Adomotre interview bi. Ena no wo ka say ade a ha ye pa Ghana se pese etumpon a kamanyoko ni nyina PPNDC ni ade ye nka wo nyina mfutu. Na nka bia o man na nka se o wa na ye se ye yi nipa baako 5 years. Ni yenya ye development plan. Na ye ko na sanya sa pa na sese de ya manwesem sitie de sese ya NPP na ekuro ya NDC enso ejina ho a wo so ne nan se wuntu nan no sa na NPP nso so betre opposition wom de be ye NDC for e ba ne sa de a yese aso no mienu eko ewo kwayase a e ho nsensan na ye de ebre pa enti no krensu ni ye ebre omanfo no ye ebre Inti we womo de this at the end of 4 years no akoje ne S Gracia 8 no 6 billion old Ghana cedis 600,000 Ghana cedis by is 2024 mbesa to mu ebekwa ni mu enti ye bro na wo tena de kire mu akopem 30 years anka abenya sai na ade akofi again me shamare ho we hu hia se ye ka eye de pa na constitution ba ko yesi eba mara de yesi obi a mro mara so na constitution ba ko no timi etwa enkrofo bi so omo de omo timi je S Gracia ma ne yeye teacher ni de oji bi enye ye doctor ni oji bi enye ye wine nurse ni ji bi enye ye adai na we so omo we no ha no de obo so omo mpene because favor wo omo Into 100 year. Tonight, as a pension free teaching service now. Or the better microphone, you know. As no some pokran. And see, Saniak a year Benefseneka. And this is a pass a no cross idea any manufui or Monica or Monuna Ghana or my or Monuna Ghana. Now, a crofo. I want to send me back story be free. Daily a Ghanaian Times. Okay. Yes, a food insecurity. Ghana for nipa ne bi wo hokra no a aduane kra enuane nuro wo ma odi ebetimi ama na nya hoden ne ade no eno kra aboye aboye nti yese percentage no ehwiri from 2009 ehwiri e de free eye 1.2 aba bedru 3.6 ewo 2020 wow percentage wise no eye 5 point something percent ene eye 11 it is akona nimpa Ghana for be bre abronya semi de se aka say you be animsem enti enho no ye de akwakoto na attorney general say sa wo ba mra hye badwamu a 2 deputies speakers no seba abato a mutu bi yi 2 deputy speakers no so mo preside e wo akonwa no mu a yes, ombetimi atoaba. Oh sir. Asema odi attorney general Godfrey Dame. Asema odi ato Supreme Court enimu no no. Say on say lecturer bi e de sasem no ekọ court. Akoto Supreme Court enim. Na ene se ofa krata no a wa chechire mu tenten wa court articles ne nyina bi afrase. Sa 2 deputy speakers no Jose Usu Andrew Amako Asiama. Say yewra bagman eni ho a na so mbet na akonwa no mu a wo mutimi to aba emanu eyeyi right hwe said e bekọ akosi ye hwede ho no bekọ akosi na Asantehemaa daily graphic new okay
Obetena kunye so ne maame na afia ko bi se 1pem wokọ ye ma na eye akos konadu yi adom na afia konadu yi adom a obetena na namu wonya emfinsia enum na emu afase a ekoso Asantehemaa enu adwabrem wo mu bodwadata na etese no enye asem keto akra enti eno eda hasem na yewura Francis Asenso Boache sofo hwe enwuma ene adansie ho nsem so na wo se se yeba se ejapade ankasa a oman no ewa se de eho akwa se yetimi bobo oman ne japade nyina no ne ekuru kire na ye Ghana ne atim se oman ne japade we eye ne dia we eye ne dia nti eho committee amate konumti bebo adwuma na baye mbeye ende enya dia so nse dia say ya na abenye ya definitely na story ya na make can fa food insecurity Ghanaian Times eno eno se ana manka ya nwi no waboso maboso we government statistician yewra Professor Samuel Enim na wakruchi nse wo se we survey a wo maye enye se bi obi na te no wabo ni tirim po ana wabo de sirem tu eno akwa akotwe aba se Ghana fo ye sori a aduane pa a ye beka se aduane we de nipa de ma nya hoden ne ade ye timi chinchine de ti pempem na ye nya bi ana eno che se edom na akosoro pa akosoro free 2009 na ye gina 1.2 ye bedru 2020 no edom no a sabre omo bre ye bre ansana yenye duane papa di no ye nam 3.6 million ye bre no ye bre ansana yenye duane na kan ho de na o ka o se yenye bre me se ye bre na wo se wo mre David na se ono bre se me de me tina me se ye ne me na me kama sa na me se na me na me kama sa na me se ye ne ye bre no won so se na ye bre me de me ho agim o do ho agim and se so for me kan yo so mo nya ye ho bejim na de ho bejim si je so de no agim na de ho bro yeah, bro. Edi agundi pache mu na na kran kroma no. Ayedin. Ada ya se kasa. Video ne nkan asem. Omba so mo so mo tuna gufi wa bonzi o. Video ne nkan asem. Me ya be ya mo ma ro mo tuna gufi. O ma ko mo nsem nyina wa. Hwia nsema obetina na pay no se ka. Ba nyame ho. Nyame ne he. Nyame ho. Nyame ne. Ekwa me no asena fasi a. Sports for ne ba time no aso. Me nda ma ye hu ayimensa. Obeba pa. Ko work. Health work no. Okay. Ejamo den. Shall sneakers na shall we come up. Bibia. Ada so me fa we gema. There be. Me shall we come up. Me we ne de. Bibia. Me we ne de. Bibia na fe. Me na shape no go fa we. Enti me nda akwa ye duma kwa mic. Ana me the way no I need the one who be no person ogro me ho ana say ase wo fa kwan bi so na person me nda ye fo be polo. Yeah, me nda. Mama nya sa. Ayo no any the one any the one ho no de Brahma me kama sem. Any the one ho no de ye me ana say ase wo person will take opportunity bi na wo de beka ayo a share kia na monka na video why. Yes. Akwa ma me vim no ati akwa. Memenda my favorite people. You're from people. Are you all 05 or people no? Are you all 05 rep live? Awana Kofi Hassan Honorable Titus Glover Honorable Titus Glover or baby Sanso Kubuahin yes Kubuahin and so Eba Dennis Miracle Abuaji but on the main dinner Dennis Miracle Abuaji main dinner Abdullah Awudu General Manager Nipa Kopa ne ho hia me ewo efia ha eyi Kwabra Sante mepacho oman hene mepacho mo fa ne nko bi ma yene ambulance service for no kasa me pese ambulance no ono atimi ko fom no lazy ne mpaboa ti mo fa oman hene nko bi ma me why oman wote me sraw ye ready ye krado ne ko bi ma at least utimi fro bepo no sane mienu kra no a me ye sure say afro ne so beti anyway ni so oman hene enti enti adesije okobi
mama no free sanim prenu no ma frɛ mic in my mama no free sanim prenu kasi do mic no Omo ba de bi o kasa go from me dum na che Oda me ya no semni am so you free any papa ni semni kasi you why you never ya to sa frɛ keep fit clubs ahodo okay great jama groups ahodo youth clubs ahodo omo nyina mba be kan ye ho and the host club no Dwaso Nsem fan club the host club no Dwaso Nsem fan club that's right baby am da na me de no ye de obobo wo chire nka me ma da be nka me ma I said obobo ye ni jama no bibia enti jama no obobo bem ne sa na de e wo se mi enti memenda ye fo report no ekodu suro ha na ye ne memenda soko team no DJ Papa Bells na edi omo de aginem na afi ya ye aerobics kakra wo soro ha ya socialize it now we are live we'll be we'll be live on Adom FM yeah join us from wherever you are and I'm posting on status na nkofo I want to join you I'm se bu nyina amomra honorable Thomas Ampem yakwa so Jaman MP o se o baby on your baby o town baby made 25 adorable ladies beba o say made 25 adorable ladies beba memetra ka se fide so nshebo bia ontimi ndi so o say 25 adorable ladies Ves there na say for mo brand na say one na me do mo say me manage on okay me ladies with everything ebusia commercial break